$600 000 алдатып жиберген инвестор Газиз Жарымбетов бүгін маалымат жыйын берип, анда ири алдамчылыкка шектүү катары кармалып, 2 айга камалган Дулатбек Акимхановдун мөөнөтүнөн мурда баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, үй камагына чыгып кеткендиги маалымдады. В моей ситуации в настоящее время в производстве МВД Кыргызской Республики, ранее Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики находится досудебное производство, зарегистрированное в ИРПП за номером 03 820 20 20 000 290 по статье 204 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в отношении Акимханова Дулатбека Кубанычбековича, родившийся 24 ноября 1982 года, который обманным путем завладел у меня денежными средствами в размере $600 000 США. Окуянын чоо жайына келе турган болсок, 2020-жылы бул кылмыш иши Сыймык Жапыкеев башында турган Фин полицияга өткөрүлгөн. Фин полиция жүргүзгөн кылдат тергөөдөн кийин 2021-жылдын 6 январында Дулатбек Акимханов ири суммадагы алдамчылыкка шектелип кармалган. Бирок 9 январда болсо колдо турган баардык далилдерге карабастан Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун судьясы Абдуразак Боронбаев үй камагына чыгарып жиберген. После того, как дело передано было в финансовую полицию, в то время председателем финансовой полиции был Сыймык Жапыкеев, которому я очень благодарен по сегодняшний день. Соответственно, следователи финансовой полиции, тщательно изучив материалы уголовного дела, 6 января 2021 года наконец-таки задержали по подозрению в совершении преступлений Акимханова Дулатбека в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики. Однако 9 января 2021 года при избрании меры пресечения в отношении Акимханова Дулатбека Кубанычбековича судья Первомайского районного суда города Бишкек Боронбаев Абдуразак, несмотря на все доказательную базу, что он обманным путем завладел моими денежными средствами, в отношении него принимает меру пресечения в виде домашнего ареста, не связанную с лишением свободы. Бул иш боюнча президенттин аппаратынын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетовго кайрылгандан кийин бул иш көз жазында калбай баардык далилдер эске алынып, Генералдык прокуратура тарабынан 1-Май райондук сотунун чечимин өзгөртүү боюнча апелляция жөнөтүлгөн. В этой сложившейся ситуации мне со своими адвокатами пришлось обращаться во все возможные государственные органы, в том числе к руководителю аппарата президента, господину Касманбетову Суимбеку Сапарбековичу, который, в свою очередь, мое обращение принял во внимание и не отложил в дальний ящик. Я очень благодарен руководителю аппарата президента, господину Касманбетову Суимбеку Сапарбековичу. Он сказал, что интересы иностранных инвесторов должны быть защищены. Если инвестор по той или иной причине попадает в неприятную ситуацию, то их интересы и права должны решаться согласно закону и справедливости. Я надеюсь, что так и будет в будущем. Далее, на принятое решение Первомайского районного суда Генеральной прокуратурой было внесено апелляционное представление об изменении меры пресечения из домашнего ареста на заключение под стражу. Газиз Жарымбетов билдиргендей, Бишкек шаардык сотунун 2021-жылдын 4 февралындагы чечимине ылайык 9 январдагы 1-Май райондук сотунун чечими жокко чыгып, Акимханов Дулатбек 2 айга камакка алынган. Ошол эле учурда Фин полициянын тергөөчүсү Акимхановго карата санкцияны узарткан. Постановлением Бишкекского городского суда от 4 февраля 2021 года, постановление Первомайского районного суда от 9 января 2021 года было отменено, и в отношении Акимханова Дулатбека была избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-21 ГСИН при правительстве Кыргызской Республики. Маалым болгондой, март айынын башында өкмөт тарабынан Фин полиция жоюлуп кетет. Инвесторду $600 000 алдап кеткен шектүү. Дулатбек Акимхановдун иши ийиндин башкы тергөө башкармалыгына өтөт. Бирок жабырлануучу билдиргенде азыркыга чейин бир дагы жолу аны суракка чакырышкан эмес. Жада калса, шектүү Дулатбек Акимхановдун 1 апрелде үй камагына чыгып кеткени тууралуу маалыматы жок болгон. Дагы бир жагдай, Бишкек шаардык соту шектүүнү 2 айга камакка алуу боюнча өзүнүн чечимин кайра эле жокко чыгарып салган. Как стало мне известно,
по жалобе Акимханова Далатпака Бишкекский городской суд своим постановлением от 30 марта 2021 года изменил Акимханову Далатпаку меру пресечения обратно на домашний арест. Ну это получается как бы нонсенс, честно говоря. Значит, тот же суд, городской суд, принимает, значит, санкцию на арест в феврале. И обратно этот же суд, судьи этого же городского суда города Бишкек его отменяют. К большому сожалению, Бишкекский городской суд в лице судей Карабекова Алмаза, Мумуналиева Адиса и Исаналиева Нурбека наглым и незаконным путем изменили меру пресечения в отношении мошенника Акимханова Далатпака. Я считаю, что Бишкекский городской суд воспользовался с нормами УПК Кыргызской Республики, где вопросы, связанные с избранием или продлением меры пресечения, не обжалуются Верховным судом. 5 мартта Фим полициянын тергөөчүсү Акимхановдун абактагы мөөнөтүн 6 майга чейин узарткан. Бул аралыкта кылмыш ишин өзүнө алган иимдин тергөө кызматы иликтеп сотко жөнөтүшү керек эле. Бирок азырынча эч кандай жылыш жок. После того, как уголовное дело было передано в МВД Кыргызской Республики, меня на дополнительные вопросы не вызывали. А наоборот, от посторонних людей я узнал о том, что Акимханов Далатбек вышел на свободу. Бул жагдайга байланыштуу Кыргызстанга инвестиция салып, жумушчу орундарын түзүүнү белсенеп, бирок алдамчыларга акчасын алдатып жиберген инвестор Газиз Жарымбетов өлкө президенти Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Я надеялся, что с приходом нового президента и главы правительства Кыргызской Республики в стране заработает закон. Однако, я думаю, что вас, как новоизбранного президента Кыргызской Республики, работники правоохранительных органов и судебной системы поставляют перед своим народом и иностранными инвесторами. Я думаю, что мое заявление на ваше имя дает мне последнюю надежду о том, что вы возьмете данное уголовное дело под свой личный контроль, а виновные в освобождении Акимханова Далатпака понесут заслуженное наказание. Прошу вас содействовать в разрешении моей проблемы, связанные с Акимхановым Далатбеком. Ал эми Газиз Жарымбетовдун өнөктөшү Адылбек Тентиевдин айтымында Далатбек Акимхановго карата 5 кылмыш иши болсо дагы соттор үй камагына чыгарып жибергени таң калтырат. Өлкөдө мыйзам айрым өзгөчө статустагы адамдарга карата иштебейт көрүнөт. Айласы курган ишкерлер коомчулукка кайрылып, үнүн президентке жеткирип коюлаарын суранышууда. Ош жерден бекем туруп берген Сыймык Жабыкеев бекем туруп берип, бул ишти акыйкат караган эле да. Акыйкат карап, ошол киши адилеттүү карап берип, кичине инвесторго жүзүбүздү жакшыраак ачып берди эле. Ошол адамды болгон ишин тергеп жапкан. Жапканда булар жоюлуп кеткенине байланыштуу 6 майга чейин узартып, 6 майга чейин санкциясын коюп кетишти эле да. Анан тилекке каршы булар 1-апрелде эле чыгып кетти. 1-апрелде эле чыгып кетти, бирок тиги Сыймык Жабыкеевдер жоюлуп кеткен менен иш каякта экенин азыркы күнгө чейин билбейбиз. МВДга жөнөткөнбүз дейт. МВДнын каягында экен, же тергөөчүлөр чакырбайт, же эчтеке неме жок. Атасы мурун имим генерал экен, же ал кишинин таасириненби, баягы Кыргызда билесиң да сулой болуп кетет эмеспи, өкүл ата өкүл бала болуп кетет эмеспи. Ким каякта иштесе ошол тармактын немеси болуп кетет. Ошонун негизинде вообще эчтеке жылыш болбой атат да. Анан ал адамдын үстүнөн мурун соттолгон ушул мыйзам менен еще үстүндө 5 иши бар. 5 иши туруп еще биздин иш кошулуп туруп анан чыгып кетип атпайбы бул. Кээ бир сотко урдаган менен кээ бир машинанын күскүсүн байкабай талкалап алган же дөңгөлөк урдагандар асыркыга чейин суралып жүрөт го, дөңгөлөк урдап алып асыркыга чейин суралгандар бар го. Анан биздин ишти адилет карабай атат. Эчтеке жылыш жок. Анан ошон үчүн интернеттен карасам Садыр Нуркожоевич бүт баарына эле жооп берет экен, бүт эле нерсеге баягы активный катышат экен негизи. Ушул биздин ишти 4 ай, 5 ай, 6 айдан бери эле чыгып атабыз, эчтеке бир же Камчыбек Ташиевке жолуга албадык, же Садыр Нуркожоевичке кире албадык. Биздин сураныч ушул адамдарга маалымат жеткизсе биз ал этип бир түшүндүрүп берет элек да. Бизде да айтылбай турган маалыматтар бар эле да, эмне болуп кимдердин таасири менен кетип атат бул нерсе. Ошонун баарын бир көрсөткөнгө аракет кылбаттык эле да, бирок
биздин күчүбүз жетпей атат, же буларга мыйзам иштебейби, же бир слой адамдар барбы биякта чечип койгон. Эчтеке адилеттүүлүк болбой атат. Инвесторлорго да уят болуп бүттүк. Биз буга чейин көп жерлерде жумуш түзүп, мамлекетке налог төгүп, мыйзам негизинде иштейбиз. Азыр биздин заводдор иштебей турат ушул адамдардын айынан. Биздин же акчаны бербейт, же камашпайт, же кандай билбейм, түшүнбөй койдум бул жерде. Учурда бул кылмыш иши имдин карамагында. Бирок алдыда кандай жыйынтык күтөт белгисиз. Мыйзам үстөмдүк кылабы же тааныш билиш, акча өз ишин жасайбы, аны убакыт көрсөтөт.